nakubwije ukuri Ubufaransa buramutse butakaje ibihugu byose byo muri Afrika no muri Conseil de Sécurité bawukuramo bagashaka ikindi gihugu bashyiramo. Ntago nabonaga yuko ibintu avuga ari ufata icyemezo nyine cyo kuba bakundana, cyo kuba bafatira ibintu Rwanda cyangwa iki cyangwa iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugacece. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. turabasuhuje turabifuriza ibihe byiza badukurikiyeho muri hose abari mu Rwanda badukurikiye muri hanze y'u Rwanda, namwe twifuriza kugira ibihe byiza. Turi kumwe na Benoit Mugiraneza. Benoit uraho neza? muraho neza. Namahoro. Namahoro. Uri kubisesengura ute muri iyi minsi bibera kuri iyi si? Muri iyi minsi birimo hari amakuru menshi, hari ibintu byinshi bitandukanye biri kugenda biba biri mu ngendo za Macron hano muri Afrika, biri no muri politike y'isi, ibintu byinshi biri kugenda bihinduka. Ndumva ari byo turi buganireho. No mu bintu bya M23 urabibona iyo bijya niyo biva? Ibintu bya M23 ndabibona, ndabikurikirana, nabyo twaza kugira ikintu tubivugaho. Ya reka twigarukire gato kuri uru ruzinduko rwa Emmanuel Macron w'Ubufaransa yarusoje none, yarugiriraga mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika, muri Gabon, muri Angola, muri Brazzaville na Kinshasa. Reka mbere gato nk'umuntu wabaye kandi ukiga mu gihugu cy'Ubufaransa, utubwire politike y'Ubufaransa kuri Afrika, uba nko mu Bufaransa wabonaga imeze ite, abanyafrika mu Bufaransa bahabwa agaciro ki mbere yuko twinjira muri uru ruzinduko rwa Emmanuel Macron? Bon, mu Bufaransa rero buriya politike yabo ubu ngubu amashyaka menshi agenda asimburana ku butegetsi kuva kera, agenda ashyigikira mu mibanire myiza yi hagati y'Ubufaransa na Afrika, harimo yuko ba profita ku exploiter umutungo kamere wa Afrika, ariko nabo bakagenda batanga amafavere ku banyafrika bamwe na bamwe bajya kwigayo, bakagirira amahirwe, bakanaba integrer muri societe yabo mu buryo bworoshye. Ntago navuga ngo ni mbere byabaga byoroshye, ariko ubu ngubu nabo kuko ubukungu bumaze kugabanyuka bukaba bukeya, niyo ugiyeyo nabwo ntago ubona amahirwe menshi cyane nk'umuntu waba waragiyeyo muri za 90 cyangwa se za 80. Nk'iyo urebye nk'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'Ubufaransa, ubona benshi ari abanyafrika, uruhu rwirabura. Abantu bageze mu Bufaransa bakubwira ko haba ari amakaritsiye yitiriwe abanyafrika menshi, amasano de coiffure akoramo abakongomani, bakakubwira ko Ubufaransa ari nka Afrika. N'amaresitora ateka ibiryo biri lokale by'abanyafrika, n'amasaro de coiffure ari lokale, wenda y'abasenegale, y'abaki Afrika nyine ihafite abaturage benshi cyane mu Bufaransa. Kubera iki iyo mariage entre la France et l'Afrique? Nko France yahoze ifite empire muri Afrika, yari ifite empire nini cyane kuva muri Algeria kumanuka ukagera kuri Centre Africa. Yari hafite ibihugu byinshi ikontorora nyine, inafasha yo yavugaga yuko ngo iri kubifasha kuba civilize. Hanyuma ubwo rero niho hantu Afrika yaje kugirana Ubufaransa ikintu nakwita nka destin, ariko ibirimo n'uburyarya nyine, kuko ubona Ubufaransa bwahoze buyungukiramo cyane kurusha abanyafrika uko babyungukiramo. Gato kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo ari igihugu cyakoronijwe n'Ubufaransa, nubwo kiri mu bihugu bifite abaturage, ngira ngo nicyo cya mbere kiri francophone ku isi. Yego, ni nacyo cya mbere ngira ngo kiri katolike ku isi. Kongo buri ifite imyihariko myinshi cyane. Yego, Ubufaransa na Kongo bite? Umubano wabwo ubundi ni uwuhe? Ubufaransa na Kongo rero, Kongo n'Ubufaransa bihurira ku Gifaransa mbere na mbere. Pardon, ibyo waruvuze gato biraza guhura na Afrika yose, byo kuba nyine Ubufaransa muri rusange bw'exploiter ibindi bihugu byinshi bya Afrika, pas nécessairement Kongo gusa. Ariko none tujye ku mwihariko wa Kongo na France. Kongo rero ivuga Igifaransa. Ni ukuvuga ngo ibifi haba harimo influence y'Igifaransa, kandi igihugu cyayikolonije Belgique ni igihugu kitari puissance mondiale.
ni ukuvuga ngo rero Belgique kugiye kudiringa na Congo no kuyigumisha muri prekare yayo ntabwo ikibishoboye, ahubwo Ubufaransa nibwo buri profita yuko abakongore bavuga igifaransa noneho bukaba bwa exploiter bukabashyira muri prekare yabo, bukaba bwanahagirira inyungu nyinshi ziba ziri speciale kurusha abandi. Nta yindi speciality iri hagati ya France na Congo? Nta yindi renzi idasanzwe, ni ururimi ndetse nuko Congo yaba ifite amabuye y'agaciro, ikaba ifite ubutaka bwiza, ikaba ifite ouverture nyinshi aba businessman b'Abafaransa bashobora gukoramo investissement ikagenda neza. Ubwo nyine nicyo Macron aba yaje kureba kugira ngo abategurire bazaze bisanga. Iyo urebye Ubufaransa ubona buri gutakaza imbaraga muri Afurika, cyane cyane muri biriya bihugu bya France Afrique, za Mali, za Burkina Faso, za Guinea, hari akwa ba Doumbouya na ba Goïta na ibintu nk'ibyo ngibyo n'aba Traoré. Ariko ukabona ntago bushaka kubyemera. Bo iriya ni ntuzani babyita ngo iki sinibuka neza ni refi, sinibuka neza terme nyiza bayita, ariko ni ukuvuga ngo hari igihe ibintu biba biri kukubaho utari wabyemera ukaza kuzabyemera biri twita utarabasha no gutegura ukuntu fitiri uzayitwara mu gihe utagifite ibyo bihugu. Rero Ubufaransa ntabwo bwari bwemera yuko ubutakiri puissance nk'uko mbere bwari bumeze. Ubu ngubu ndakeka yuko nubwo biri muri Conseil de sécurité, cyane cyane Ubufaransa ni impamvu ya mbere ituma bukomeza kurwana kuri bihugu ngo bugumye bubikontrole, nuko nicyo kintu kibuha imbaraga bwo kuba muri Conseil de sécurité. Buriya nakubwije ukuri, Ubufaransa buramutse butakaje ibihugu byose byo muri Afurika, no muri Conseil de sécurité babukuramo bagashaka ikindi gihugu bashyiramo. Ngemba mbona ari cyo kintu kinini cyane Ubufaransa bubabajwe nacyo, buvuga buti turi kudekrina, ariko dukeneye byibuza kubitinza bishoboka. Gusa ngemba mbona bashatse babyemera bakazinga karago nyine bakagenda bakabaho mu buzima busanzwe. N'Ubuholandi bwabaye puissance mondiale kera mu myaka ya kera, ariko ubu ngubu ntabwo bukivuga muri histoire kandi nta kibazo n'abaturage babwo babayeho neza. Ubwo rero mba numva Ubufaransa bwatuza bukabanaliza ama relation, kubanaliza nyine bikaba ibintu bisanzwe relation hagati y'igihugu runaka n'ikindi, kuba puissance ukaba discret mu ma relation yabwo n'ama business yabwo gukorana na Afurika, ubundi ibintu bikagenda neza kugira ngo ukomeze kurwana n'ibintu butazashobora. Urabona Ubufaransa bwiteguye kuba icyo kintu bwacyemera? Kuko by'ubwabyo hari abajya bavuga ngo ari ibintu twiga kera muri histoire ngo sans fleuve ni l'Égypte serait un désert. Sans Afrique, France serait urabona gute Ubufaransa budafite Afurika? Kuko niba nta matière première, njya nkunda kuganira na Dr Rusa akambwira ko seulement la pluie et le vent nizo matière première by'u Ubufaransa bufite. Sans Afrique none Ubufaransa bwa bufite iki? Kuri kububwira ngo bweme bajya rumva ngo banafite gaz de schiste witari nziza kuri ecologie, ariko bafunze babujije kuyi-exploit. Ako bahitamo kuzabaguriyo muri Amerika kugira ngo basanctione Uburusiya. Na ama decision mabi nyine bagenda bafata. Ubwo rero Sans Afrique rero si ngombwa yuko bagira influence muri Afrika kugira ngo babone izo matière première. Bazigura nk'abandi, bagakompeta nk'abandi ku masoko. Niba bakeneye gutsindira amasoko bakagaragaza business plan zabo, bakagaragaza ko aribo babishoboye, bakayatsindira n'ibindi bikaba normale nk'abandi bose, aho kuza baza nk'aho ari iwabo, nk'aho ari abantu bari privilege nyine bakabigira normale. Hari n'abantu nuko nyine muri iyi myaka ishize abakunze kuyobora Ubufaransa ari abantu baba bifitemo iyo politike ya colonisation, ariko hari abandi bajya biyamamaza wenda bagatsindwa amatora, ariko ubona yuko bo badafite programme yo gukomeza nk'uko ibintu bimeze. Bafite programme ya souverainiste,
atari ukugenda yo gukoloniza ibihugu by'abandi. Ni cyane cyane cyo colonisation mu Bufaransa yazanywe n'abagauchiste yari idée de gauche. Bari abantu batekereje ko bumva bamaze kubasivilize bihagije ku buryo bajya gusiviliza abandi bantu, ariko baribeshya. Ndarumva na Marine Le Pen yo yamamaza wumva avuga ati France yagirana undi mubano na Afrika atari wo gushaka kuyifata ku gakano. Marine Le Pen ni mwiza ku munyafurika uri muri Afrika, ariko ni mubi ku munyafurika uri mu Bufaransa. Ara ntabwo abara amagambo ya politike yo ku buryo banamutoya yahindura politike ya France Afrique. Yabikora. Ari mu buryo muri politike umuntu yigaragaza ariko yamara kugera ku butegetsi akareba inyungu z'igihugu cye. Yabikora kuko n'ishusho ye Marine Le Pen afatwa nk'umuntu udakunda abanyafurika. Byose siri abantu bose barabizi. Rero nge nta nubwo mba numva umuntu ufite ishusho yo kudakunda abanyafurika ukuntu noneho yaza yiyerekanye nkaho ari umupapa wabo, nkaho aje kubafasha nk'iki. Ubwo nyine babyumvikana ari yuko umubano hagati yabo biraba ubucuruzi. Cyakoza nyine nk'abirabura n'abarabu b'abayobo bahura n'utubazo tumwe na tumwe, kuko hari udufashanyo wenda bahabwa na leta y'intwiki yatubika akavuga ati tuzahabwa Abafaransa b'uruhu. Bya bindi bya Trump wavugaga ngo make America great again, cyangwa se American first. America first. None se wowe ubundi uba mu Bufaransa utwo dukunga baratuguhaga? Ngewe ntago batumaga ngewe. Ngewe naritungaga. Baritungaga cyangwa baritungwaga na leta y'u Rwanda? Naritungaga ngewe. Okay. Naritungaga, nari ndi umunyeshuri ariko ya bourse hafu harimo kwitunga. Ubwo nge nsabwa kwitunga ibijyanye n'ishuri ryo ndumva Ubufaransa bwishyuraga ishuri yabaga yishyuwe n'Ubufaransa. Reka tugaruke gato kuri Congo n'Ubufaransa. President Emmanuel Macron ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yitwikiriye ijoro. Sinzi niba ari iyo terme nakoresha kuko bavugaga ko abantu batamwishimiye, bamwe bigaragambya bavuga bati ni ibiki. Agera ku kibuga cy'indege rero cyahitwa Njiri i Kinshasa isaa 4 z'ijoro. Abateguraga guhungabanya uruzinduko rwe bari basinziriye. Kubera iki Macron yagezeyo iryo joro? Koko nugutinya barabigaragambyaga cyangwa ni za ngendo z'abakuru b'ibihugu n'ubundi butaba? Yego, Macron akunze kwerekana yuko ahantu agiye yakiriwe neza, bamufata neza. Akunze no kwerekana ko ari umuntu usabana n'abaturage, ariko iyo abonye ahantu bitari bushoboke akora ku buryo bitari bugaragare nyine ko yamagamwe, yarangiza akajijisha, kuko biba ari igisebo ku Bufaransa. Aramutse yamagamwe kuri airport bikagaragara, Abafaransa iyo babirebye baravuga bati Macron ari kudusebya, ubundi yajyaga kumara iki. Abenshi nyine abopoza iyo babibonye baravuga bati nta perezida w'umuswa turabona nk'uyu nguyu. Aragenda bakamwimirira muri Afrika twakolonizaga, none asigaye ajyayo bakamwimirira. Bumva nyine baba bari buze kumutera ibinonko nyine, bakavuga bati Macron ntago ari sawa. Niyo mpamvu nawe aba yabikoze rero, akaza nijoro kugira ngo atagira ikibazo ahurira nacyo mu nzira, akahagera amahoro, wenda akazavuga ahantu ari protege, nta muntu uri bumutuke ngo Macron ugenda. Politike ya Macron kuri Congo ntabwo izwi. Urebye ni na nshyashya kuko perezida wa Congo uheruka kuza muri Congo, Ubufaransa uheruka kuza muri Congo, ndakeka ari kera cyane, nta nubwo mbizi ngewe, ntabwo nigeze numva perezida w'Ubufaransa asura Congo. Rero politike ya Macron ni nshyashya, wakwibaza ngo niki ari gusura cyangwa se nicyo nangiye kubaza. Macron arashaka iki mu Bufaransa mu byukuri, cyangwa nako muri Congo? Umufaransa barashaka iki muri Congo turebye? Ngewe rero Macron buriya ntago ari kumusuzugura, ariko hari igihe njya mvuga ntago ari akazi k'Ubufaransa yagiye gukora, ahubwo yagiye kumuporte parole wa Occident hariya. Hari igihe aba ari byo yagiyemo kuba porte parole w'aba Occidentaux na Amerika, ko ni umufanatike cyane wa politike ya Amerika ya globalization. Ubwo rero hari igihe aba yagiyeyo kugenda kwasira amabuye y'agaciro yo muri Congo n'ibiki, kugenda
kureba uko bimeze no gukorera deal abanyamerika kenshi. Uvuze gutyo ntabwo nabyumva kuko iyo urebye abanyamerika bashyira igitutu ku Rwanda ngo rubwire M23, abanyamerika bakavuga ngo barufatira ibihano muri Sena ujye ubyumva, ariko Macron nta kintu na kimwe yagaragaje kuri M23 n'u Rwanda. Nyine nk'umuntu utari puisa, niba yifana Amerika kuki atagendera muri uwo murongo ngo abwire u Rwanda nk'uko Amerika irubwiye? Biriya bintu nta gaciro biba bifite byo gukondana ubuse Putin yakondanywe n'abantu bangaye ko intambara imaze umwaka wose. Putin ni puissance, ntabwo ari nk'uko akondana u Rwanda rero narwo kurukondana igihe bahereye kurukondana nta kintu cyahindutse. Rero gukondana biriya ngiye ntabwo njya mbifataho seriye, ngiye ikintu cyo gukondana rwose mbabona ntacyo bimaze. None kuvuga ngo umufana se ni gute atari kugendera mu ntuza mu kwaha kwabo ngabo afana? We icyambere aravuga ati nk'igihugu cyanjye ko kitari puisa, ngewe nindamuka ngaragaje cyane uruhande ndiho bakazandekura ntago nzabona uburyo mpagarara. Rero abagaragaza ambiguity akajyamo hagati na hagati kugira ngo atazabura epfo na ruguru, ku igihugu cye ntago kiri puisa ku buryo cyamena politike yo kumaintaininga Kongo yonyine. Hari umubano wihariye ubona Ubufaransa bufitanye n'u Rwanda ku buryo abanyekongo bari kwigaragambya bavuga ngo ntago dushaka perezida ufite igihugu gibanye neza n'u Rwanda. U Rwanda bafitanye umubano mwiza kuko bigeze gukorana amasezerano na Union Européenne yo kujya gukora ikiraka cyo gucunga umutekano no kugarura amahoro muri Cabo Delgado muri Mozambique. Hari n'ibintu byinshi bajya exchanginga hagati y'igisirikare n'ibijyanye n'amaransenyema n'iperereza bajya bakorana. Ntago nabimenya neza, gusa u Rwanda n'Ubufaransa umubano wabo umeze neza, kandi na Louise Mushikiwabo nawe ni president wa Francophonie. Na Macron yaje mu Rwanda mu gihe cyo kwibuka. Byose nyine yaraje agarura umubano. Ubundi u Rwanda na Kongo waruzi ko n'Ubufaransa nako waruzi ko ubundi ntago byari bimeranye neza kubera ibintu byabaye mu 1994 byagaragaye ko Ubufaransa bwabigizemo uruhare. Ubwo rero kuba yaraje agasaba imbabazi akemera uruhare Ubufaransa rwagize ni ibintu byatumye u Rwanda rusa naho rubanye neza n'Ubufaransa muri iki gihe. Hanyuma rero uyu Macron nta nyungu ubona z'igihugu cye nk'Ubufaransa uretse nyine kuba ko ari umufana wa Occident na zira politike zabo za globalisation. Nta kindi ubona gishobora kuba cyatumye Ubufaransa bwegera Kongo bwiyegereza Kongo. Kongo nk'igihugu gifite imitungo myinshi, ntago multinationale y'Abafaransa nayo aba yabura gufatiraho kugira ngo ashore imari muri Kongo mu buryo bwumvikanyweho. Ubwo rero nabyo biba byamuzanye akagira abavugira akagira ibyo areba n'amaresources ahari, hakaba hari deal yakinira amakampani akomeye y'amamultinationale muri Kongo. Hanyuma tugarutse gato wenda ku ruru rugendo yagiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbere uko duterera akajisho no muri za Gabon na za Angola n'ahandi yagiye ajya, muri Kongo wabonye iki mu ruzinduko rwa Macron? Muri Kongo nabonye ko Tshisekedi yagerageje kumuforsa nyine gukondana u Rwanda, ariko baravuga ati ngewe abica ku ruhande ageze aravuga ati gufasha M23 kutayifasha biki, ubundi birangira nyine avuze ati cyakoza turareba mu masezerano yabaye muri East Africa na muri Angola, hanyuma abazayica aribo tuzarebera ibihano, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ari kubeshya ntago ibintu yavuze nabifata gaseri. Nta kintu na kimwe nabonaga ari kumubeshya nyine ngo have, ubundi ntago nabonaga yuko ibintu avuga ari ufata icyemezo nyine cyo kuba bakundana, cyo kuba bafatira ibihano u Rwanda cyangwa iki cyangwa se wenda iyo myanzuro ikitabirwa, nako iyo myanzuro yafashwe igakurikizwa, nta ruhare runini Macron abifitemo. Bamubaza ikibazo kitari iki. Kubera iki? Kandi umva wamaze kumbwira ko afite veto nawe muri Conseil de Sécurité, ariko bari kumubaza ikibazo kitari iki. Ariko veto ye nukugira ngo
Amerika uteranyijeho Ubwongereza uteranyijeho Ubufaransa bibe 3-2, Uburusiya uteranyijeho Ubushinwa. Ubundi Ubufaransa nta puissance bufite ihagije yo kuba igihugu gifite droit de veto. Sibye ntabwo n'Ubwongereza ntabwo ntabwo bwakwiye kuba burimo muri Conseil de sécurité. Hagakwiye kuba harimo nk'Ubuhinde bufite abaturage miliyari 1,200,000 cyangwa 300 hari. Ariko ntabwo ari zo condition, ntabwo bagendera kuri condition z'igihugu gifite abaturage benshi. None se bagenda kuzihe? Abari muri veto se ntuzi impamvu barimo. Nyine batowe mbere ariko bakwiye gukora ibindi bintu bakabashyiramo nyuma kuko puissance zarahindutse ubu ngubu ntago puissance ntago zikiri zazindi za kera icyo gihe batora. None rero ubu tuvuge ko Macron muri Congo ari iki kizima kivuyemo. Kuba yageze muri Congo ni iki mbese? Habaye iki kuba Macron cyangwa ni birapasi na perisi wa mugani nanjye nyine nibyo navugaga byakwiye kuba banaliza ubundi bintu nka biriya byo by'umubano hagati y'Ubufaransa na Congo bikaba ari business gusa nta bintu byinshi birengeyeho. No mu bindi bihugu bya Afrika niko mba mbyifuza ariko muri Congo ho kuko iriya conflict zinamurenze ubushobozi bwe. Ndabona nta kintu kinini yarafite cyo kubihinduraho. Ko amategeko n'ubundi akoresha yahabwa ava kwa Biden muri Amerika kenshi. Umuntu uri très soumis, Ubufaransa bwabaye très soumis, buri soumis kuri Amerika cyane. Muri iki gihe kuva kuri Mitterrand yarabitangaje aravuga ati nyuma yanjye nawe ni mu president muzabona uri fort. Muhabwa aba comptable niho bazajya babayobora. Ni soumission kuri Amerika nyine nituma giye mvuga yuko Congo ari ikibazo gishobora kuba kirenze Ubufaransa n'ibintu bya M23 n'iki akaba nta jambo rinini yarayifite akaba ari mpamvu yakunze kugihunga nubwo babimubazaga. Iyo urebye abanyacyubahiro bamaze gusura Congo muri iyi minsi yose iri mu ntambara na M23 ubona bisa nkaho n'ubundi baza bakagenda ntacyo bisobanuye biri muri Congo nta nicyo bibabwiye. Kubera atanga urugero nka ba papa na bara nta kintu bakora ntago ari bo bafite pouvoir. Ngewe namaze ko wenda warumpaye urugero rwa papa urundi wampanurwa umwami w'Ububirigi. Bari nta pouvoir bafite yo kura Congo mu byago irimo no kwigira kuko Congo yazize uko imeze nyine yazize ko ifite amabuye y'agaciro menshi kandi akaba akenewe n'abantu akaba akenewe cyane n'ibihugu bimwe na bimwe n'amakampanies akomeye. Ubwo rero biba ari itegeko bidafite leta iri strong ishobora gucunga umutekano waho ubwo nyine ihura n'ibibazo nk'ibyo by'intambara zidashira. None iyo urebye nka Macron n'uru ruzinduko rwe mu Bufaransa hari ibibazo bikomeye bya ekonomi by'ubukungu abaturage barigaragambya bijyanye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Perezida akifata akajya muri Congo nta kintu mu by'ukuri kiri bube cya intere ku gihugu. Urumva byoroshye? Yego barabikora se muri Qatar ko yagiye mu gikombe cy'isa kamarayo kuva muri kimwe cya kabiri byabifitiye intere ku gihugu. Ariko Ubufaransa bwari bukirimo. Oya nko bwari bukirimo ariko si byari ngombwa ko ajya gufana ikipe iminsi ine yose. Iminsi ine ni myinshi mu gihugu hari ibintu byinshi aba yakemuye ku buryo yajya gukora tourisme muri Qatar iminsi ine yose ntago byari. Nyine Macron n'umuntu njya mbyitaho kisme n'abantu nyine bagenda nibigezweho ubona ko ari umuntu utwara nk'abajene ukeneye n'ibintu byo kujyana nibigezweho n'iki ariko ntago ari umuntu w'umusava cyane ku buryo akora ibintu byose ngo uvuge ngo bayashyizemo imibare. Ubundi se ibihugu bitegekwa n'abantu babasava bashyiramo imibare n'ibingahe? Uretse Macron wenda bifatiye ku gahanga. Ni Biden se Putin we nemera yuko ibintu byose akora aba yabibaze na shi y'Ubushinwa na uriya w'Ubuhinde nawe. Nemera ko ari abantu baba bafite connaissance ihagije iri historique iri na sociale na culturelle ihagije wenda n'ibiki byose bazi ibintu ku buryo ibintu bakora
biba ari ibintu biri mu mibare yabo, ntago uzamubona yasamaye gutyo gusa. nge nk'ubwo impamvu numvaga ari ukwifatira ku gahanga Macron nuko atari we perezida wenyine wari uriyo, wenda nibura w'ikipe yari inarimo. Ariko ntago yamazeyo ariko nyine we yamazeyo iminsi ine yose, ni nkaho yagiye gukora tourisme. Ntago ari ibintu umuntu w'umuperezida kweri ujya gufana ikipe nose ni rwa rutabura. Reka ibyo tuyiveho nyine. None ukavuga uti no muri Congo ni tourisme yizemo rero. Bongera pe ntago mba namufashe seri. Cyakoza nk'ibihugu nyine biri prekare y'Ubufaransa aho yagiyeyo afite gahunda nyine yo kugira ngo ibintu bitadogera, akagerageza kubabeshya kugira abaturage badahaguruka ibintu bikadogera, Ubufaransa bukahava. Ariko ubundi nta kintu kirenze nyine aba ari bukore kidasanzwe. Nk'iyo ubonye nyine biyavuze wenda ku rugero rwa M23 n'u Rwanda, wa mugani abanyekongo bamusunikiraga kuba yakwemeza ko nawe ari mu murongo umwe na Amerika, ariko ukambwira uti n'ubundi basa nk'ari abanyamerika bamwohereje, kuki bamwohereza akavuga ibitandukanye n'uruhande bo bemera nk'abanyamerika? We ababizi yuko nyine ari mu kwaha kwabo. Ariko none yirinda, urabona hari ikintu bajya bavuga ngo kuba umukaturika kurusha papa. Urumva ntago bashaka umugaturika kurusha papa. Niba Amerika itari yashyiraho ibihano, we yakwidumukiza gute avuga ngo none ngo tugiye gushyiraho ibihano? Ariko nibura yagaragaza ko ari ku ruhande rwayo, anashyigikiye uruhande yagazeho, ariko yirinze kugira na hamwe afata. Nyine we agerageza kubigendamo buhoro, kuko ntago abazi neza ibyemezo Amerika iri bufate. Ntago aba yafashe briefing yabyo, nta nubwo ababizi neza. Nyine agerageza kubigendamo buhoro kugira ngo atanyerera. None akaba ari wa muntu uvuga ngo nta mibare bayashyizemo Benoit, ko numva ahubwo bayishyizemo cyane. Sinzi nyine ubwo icyo bita wenda bayabishyizemo, ariko ntago ari ibintu biri productive ku muntu, ku rwego rw'umuntu w'umuperezida ntago aba akwiye kwitwara gutyo. Nyine ubwo babaye mu comptable nyine. Kuki utamufataho seri ubundi? Kuko ariko yitwara nyine, iyo mukurikiranye ubona n'umuperezida uko bigenda. Undi nta nubwo ari Ubufaransa gusa, uko nyine Occident igenda idukoresha submission tukisumeta kuri Washington, niko bigenda biba ngombwa yuko dutora abaperezida batari seriye, kugira ngo igihugu kibe controle mu buryo bworoshye, muri kiba controle na Washington ariyo centre de pouvoir y'aba Occidentaux. Tugarutse mu bihugu nka Gabon ni igihugu cyahoze gikoronijwe, nshaka kubivuga gutya, akaba n'abavuga ko kigikoronijwe n'Ubufaransa. Ukagaruka ikindi gihugu yasuye ni Brazza yongera ngo baracyarya n'imikati iturutse Paris sinzi. Hanyuma ni ibihugu biri franco bifitanye relation n'Ubufaransa. Prekare yabo nubwo yabihakanye, avuga ngo ntagashaka ngo abantu bazongera kuvuga ijambo prekare y'Ubufaransa muri Afrika. Byo abikuyemo iki? Ni nk'icyo ubona cyari kimuzanye muri ibyo bihugu? Ikintu cyari bimuzanye no gushimangira nyine relation bari bafitanye n'amabaze militaire, akareba yuko akagaragaza yuko akiyahagazeho, akagaragaza na soutien afitiye abaperezida bariho nyine abo basa naho bahamubereye, akanabagaragariza soutien abafitiye yuko abashyigikiye. Hanyuma nicyo cy'ingenzi ubundi kiba kimuzanye hariya, kuko ntago aba akeneye kuhaza cyane. Ubundi ibyo akeneye iyo afite umuntu uhamubereye, abashobora kubikomanda ari pari bikagera kagenda. Ni ukuvuga ngo hano yaba afite impungenge ko ntashobora kuhatakaza nk'uko ari gutakaza muri biriya bihugu bya France Afrique. Kuko le peuple abaturage ntago babishyigikiye, bari contre ça. Ntago bemera uriya mu perezida wa Gabon wasimbuye se, akaba sinzi niba warigeze kubona video ye ari kunyagiza aba ministre agiye kubasezeraho. Oya, bari kumusezera mu mvura.
ni ibintu nyine biba biteye isoni ubona umuntu ahubwo nabonye indi yameze ukuntu agenda nk'ufite ikibazo nta kintu akora usibye ubundi abaminisitiri be benshi n'abantu bakora muri kabine ye ni abazungu gusa abanyagabo nta kintu baba bavuze tu ni ukuvuga ngo umuntu umepuriza abantu be nyine aba-Occidentaux bamukeneye cyane cyane nk'Ubufaransa baba bukeneye kugira ngo bahabere akaba se abona hari ikintu Macron yaraje kuramforosa hariya cyangwa n'ubundi arabizi ko abafite mu maboko Macron nyine abaje kugaragaza yuko uhagarariye n'ingwe aravoma kandi urabizi banafite base militaire nk'ebyiri muri Gabo cyangwa n'izindi wenda umuntu atazi noneho we yaje ari gutera igipinda abaturage kugira ngo batuze ngo ari kubabwira ngo base militaire ngo ntago zigiye kuba base militaire gusa ngo zigiye kuba ama école de formation ngo zaba forma ingabo za Gabo ngo kugeza igihe ngo wenda sinzi niba projet baba bafite yuko umunsi umwe abanyagabo bazicungira umutekano cyangwa se baba barakora ku buryo bitazigera bishoboka ko umunyagabo abasha kwicungira umutekano ariko Ubufaransa bw'inyungu zabwo nuko umunyagabo atabasha kwicungira umutekano akagira base militaire bigatuma banashyiraho umuperezida ariwe bamucunga ari nabakorera donc école de formation bivuze ko barimo barahindura izina ry'ibyitwaga base militaire bari guhindura izina ariko nkeka ko mu bikorwa nta kintu kizahindukaho n'ubundi bazabeshya wenda mu minsi ya mbere bashyiremo akabaraga ubundi bamara guforoma abasoruda bangaye 2-3 bavuga bati twagize ikibazo runaka bije ibiki ibintu bizeho umugese ubundi babireke babiryamisha hanyuma muri Brazza kuko nigize numva president wa Brazza Ngweso ari kuri Sud Radio arimo avuga ati muzagirana ibibazo na generation ziri kubyiruka abwira abazungu kugira ngo ushaka warabimbize André Bekoff rero Sasu rero asa n'ahari ambigi ntago we arashaka kugaragaza we atangiye kubona yuko Ubufaransa bufite intege nke kuko ntago Ubufaransa bumufite 100%. Uze Sasu afite n'igisirikare we ariko nanone abafite ibintu by'amamiliyari yahishe mu Busuwisi yahishe hehe abavuga ati nikamitwaremo gahoro ariko nubundi n'abantu bari jene nabo mbarasire yuko Ubufaransa tuzagera tubwikuraho gake niyo mpamvu banatanga interview nk'izo nyine akagaragaza akavuga ati jeunesse bimeze gutya mwebwe mwagakwiye gukora ibi nibi mukabapeza umubano wabo kuko barabarakare ntibabakunda abari kugerageza nyine kuba nk'umuntu ubahuza nyine kugira ngo bitekarata mu buryo bubi ugiye nko mu mitekerereze ya Macron guhitamo biriya bihugu byari bisobanuye iki akibitekereza cyangwa se wenda protocole cyangwa se nabo bajya inama bagitekereza ngo azasubire ibi nibi byari bisobanuye iki byari bisobanuye nyine ko kwaje gukonfirma presence y'Ubufaransa muri Afrika no ndavuga kuki yahisemo biriya bihugu cyane donc ntabwo ahisemo Mali ntahisemo Niger ntahisemo Algeria ntahisemo Traoré kwa Burkina Faso ntahisemo France Afrique bya bindi 14 ahubwo ahisemo ibi ariko Gabirimo na Congo Brazza irimo muri France Afrique ahubwo we icyo yajya kubitamo hari icyo yibagiwe hari icyo Chad ko nge nabonye Chad pe barayirimye reba nkura mu muhungu bashyizeho Idrissa Déby amaze gupfa mu buryo butazwi ariko nge narebye amadiskuru yarasigaye atanga mbere yaho mbona ashobora kuba hari ikintu yazize ko yarasigaye avuga ati batwemereye miliyari 12 z'amadolari ya development nta kimwe twabonye batwemereye miliyari zingahe za defense nta kimwe twabonye bavuga Abafaransa n'Aba-Occidentaux none baba badusaba kurwana n'intagorwa z'abayisilamu n'abajihadiste ariko tubasaba ibikoresho dukeneye bakabitwima none se babagira ngo tubigenze gute nizo discours yasigaye atanga ariko kuvuga ati intambara ntabwo twayitsinda turamutse dukomeje gukora gutya tukagendera kuri human rights zabo tukagendera ku biki n'ibiki kandi nta bikoresho bihagije dufite ntabwo intambara twayitsinda hashize iminsi arapfa nyine hajyaho umuhungu gusa nyine nabonaga
ashobora kuba afite ukuntu yazize ibintu yari asigaye avuga nyine bijyanye birimo kuri kwinshi. Utiyibagiwe na Chad komerezaho. Ubwo rero Chad ubwo nari nshatse kuvuga ko ubundi yakomeje kujya muri Gabo, Congo na Chad. Gabo yo ntago yayigiyemo byaragaragaye, ari gushaka kugaragaza ngo ubufatanye, gushaka kugaragaza ko Ubufaransa butakiri bwa bundi, butakiri cya gihugu kije gukoloniza nanone, butakiri cya gihugu kije kwempoza leta zabo, kigakora ingerence, kikavuga kiti mwatoye nabi mwongere musubire mu matora. Nibyo bintu yashaka kugaragaza, gusa bivuga mu magambo, mu bikorwa nibwo biba bikenewe. Iyo niyo mpamvu mvuga nti mugira inama wavuga uti relation z'Ubufaransa na Afurika zakwiye kuba banalise. Nibi bintu birenze cyane, bikaba ibintu bisanzwe. Dusoze tuvuga ngo uruzinduko rwa Macron muri Afurika hari icyo rutanze ku mpande zombi cyangwa nta na kimwe, cyangwa rufite icyo rutanze ku ruhande rumwe? Muri iki gihe mvuga yuko harimo changement enorme mu bintu bijyanye na geopolitique, hamwe n'ama-alliance n'amarelation hagati y'ibihugu n'ibindi. Izi ngendo ziba zikeneye kugira ngo wumve impumeko y'ahandi, unamenye uko utangira guplaninga ama-alliance muzakora kugira ngo suite izabaho. Ngemba mvuga ni confrontation itegerejwe hagati y'Ubushinwa na Amerika, ni kuvuga ngo n'aba-Occidentaux. Ubwo rero izi parcours baba bakora, baba bakeneye kugenda badefinisa ama-alliance kugira ngo igihe nikigera bazamenye aho buri wese ahagaze. Ngemba numva ari ibyo barimo, ntago mubona nta kindi cyizere cyinshi mba nabitangaho. Murakoze cyane Benoît, tugushimire cyane. Murakoze. iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare